kiriu thamai hari ni Krishnong Kira Syong Lakana penhe pensan ini hari ni Krishnong Panidai na gani katong Pagbabalay ni Dod Panwan Pagbalay ni Dod Yung nanansikit kli Panyalak Yung gospel Kami kakubor Kamabha Naman ka Bible ko Ang Jisu Uwaya ka way ka hukom Ikisanran ki jamu Pagkatanga di panyalak Yung gospel Ha Jerusalem Ha Samaria Pagkapurtayhi para kaway Yang ini Kanina Jerusalem Nga jamin Naman nakala panhe Ini nga Shnong Kanina daw Nga jamit Nga doon Nga jingit kli Panyalak lang Nga jingit Nga jampi Mapinsnaw to Nga nga kubur Kamabha Kabala manay jingirmen At kabala Pantawdur At kabala manay Nga jingpa Kabagkortam Kabapimpat Jiramat Nga jingir Mga kanmao po Nga shiki Jamu siya ginamrom Wang magalanong nga paningkong na dekat kabakanri yung terter. Wang ngams na uliran yung mga gospel na magkadigabon na diyong blay bat panib. Ngangit baro na pinigisni ka mga mapingin kat siya mangipay dontang kikubot kibasniyo. Nangikiman step na nangipuli kikat kubot. Nangikiman step ni pili ka mobile. Niyo ibay tangin kikubot kibasniyo. Hindi ako iublay padangdon ka kubot ka mapha ka baublay maay yangi ka balang ka bagila panyatunan siya ka purtay mahaka ka ng kabon patpanim ya ubriyo Manila daw ni ka tsanit kibayan ay kitang try kibala pa niyo snow ini lapidan na kayin lapidan na kadukan lapidan na kakamratya compare stop ayo ka katiyan jonglay kakiran niya pili ka janmit mga kwa, mga inyapay ka nga nga janmit ipastor jo nga inyarapan puli ka Bible nga janmit nagikam ki apostol ka lanang kabakat pra kadukot kabaan pun riyo haduk lai pun pra kadang kaway ka jigitu ka na kabakwa panyalakpat pi hangin nga janmit snap ka katiyan jong blay kaong kumno Hendraiwangan ukwayo la krenong Philip udo to yen joy kere irun siya pang siya ti siya kadagalanti siya kabalik na Jerusalem siya Gaza kung tao la yen mo lalit ti ekwi upriyo na Ethiopia uyunok ubakraupor hapo kakandesi kasiyem kinong Ethiopia ubalalong alor ka jingkin show jong kabaro ubalawan bat mani siya Jerusalem ti ulang lekpay uda syong na kakandi jong u Baurang puli u Isaiah unang Ethiopia umansiyem ti ula ang Philip kilik hajan to snoru hagani kakali Niu Philip ula petsa ula yosno bau puli u Isaiah ung yutul pa bau laong me champagne kata ka me puli oh to skap makan dia the Bible kong mo blay la pangki yu Philip u budi nong ilap jong blay balay kon sno ang nagakali ka bau niu bri u yunok na Ethiopia udang yan ng tinang ta but the Bible ka dapat tayo siyay habang niu bri u balatit ikakateng ka jong Udah beriau betul ni kegerdan, udah beriau betul ni yang jingdon jingian ke bapiang. Pada Bible kau mau ni beriau ulah wedge next Jerusalem. Pada lagi jinglet ke Jerusalem ke Bible kau ulah ship ni kita ke kitab jangan ya Isaiah unang itu lepas. Pada Bible kau ulah puli syapang uji Yesus. Ulay ito ti kumno nga la lemdadan uno banyalam niya nga. Matkan ba udang puli ka Bible kong siya snow to AUM. Baula kirpat yu Philip banwan kiyo ban siyang ringkat badu. Ha? Tiga jagaan jom kata kajing to ka baula puli kalong kani. Ha? Kum kalang brot layalang no yu siya kajing penyap. Mat kum ikon lang brot basngap jar hakmat unomot snyo jong i. Konta ang laga syuntul. Haga jing long rit jongu la shimno jing bisham jongu. Kada yu ayu ban yatu jing kapateng jongu. Nabala shimno jing em jongu naga kendo. Tiu daw yunok ula yatu au Philip ula ang ngagirpat yami syapang jongu nong yatu lupa Ukraini kadi. Syapang yalatihi na syapang wipan. Kumeshimun jing puli ktin jong blay. Uniyo beriyo udang ngagirdan
Uniu beliau udah dengan mak, udah dengan jinggan jingin, hei kapta yang kata penisah dengan jing thok, mau uniu beliau wat ada udah nadang sedang, kabar siapa jemu kawat belai, siapa uat belai, maka Bible kau hanya dengan jing wat belai, udah wat digilat tinenti berkumnonya shemiu belai. Maka Bible kau ulah ke Jerusalem, ulah tiap yang kita jika tulis baju Isaiah, bau ulah ya pulih, pada siapa syempang ya kei kau pulih. Siapa ni kecantik kibede kijong try. Dan Simon kipriu ang ini kapertai. Wala kita not kei jong kejingin. Nai klemo play di skoto baga siapa jong ki gadang don kejing tali. Dengan ni kejingnya tu kana ngala badong bau niu priu upiang lot. Naru dei upapat iga kan ka baklau hangga taka por jong taka jing sensya jong taka siem. Nangai bau niu priu dan igi syakri syakor. Nangai niu priu dan iga bab ka bapiang man bab. Ngayon uniu priu dan lagi kijingan kamparo. Mereka bersyapok jemu kadang-kadang kejing teli bau skoto balak berbentak ia dengan jing teli di kamu boleh. Piju tipnya maka jingin ke jemaah ke jompi ketika jing bobet ke jauh boleh mamanga mapi ki priu nidai ki banang buat boleh. Berdaya kenal ki priu ki wat boleh keleng. Dan kiwat belai kita lihat selonong. Dan kiwat belai kita lihat nanti dari Islam juga ski. Nama lagi snow tu bahasa pojok di klemu belai kampat biang. Pada Bible kamu niu priu hang dengan singlong ke jemu siap haki bede ke jauh try. Walau donut hingga bahasa pojok usnau tu bagadang don kejing teli. Bandingan jemit, nakwa banyak tu ipi gini. Piraman betul mau niu priu uat play. Maka Bible kau bagajing uat play kejemu kalau kapampura klem na yang kendo yang tahu belum kalenti syau play. Nina pulilot ya kang. Tiu tahu yunok mulai tu au film mula ang agar pagi ni siya pang jomno tunang itu lupa au keren ni siya pang yaladi ni siya pang iwipat agar kung tahu film mula ang yalaga syutur pada kapasdan na gani gajing to mulai yalap au yau chisu tikat bagi nang yalit jaga tagalimti kila poy agawi ko tiu tahu yunok mula ang akmi ko ke ay mapenpet mapenbaptis siya nga tiu film mula ang lana mingit na laga donut baro nila Uri itu mula ang nangit bau Jesus Christ ulang ukuno play. Bible kau bagi dengan jiwat play ke jemu. Philip mulai itu yuni beliau yang kalenti banpai show play. Kibaya ke jauh try. Pijut timnya mengiki beliau klemu play. Nimlang kibapura. Nama nak tahu lagi now play. Ngajuai ngawai kedoksa kebasukha. Say udok ha na kaom udok ha niya. Jinrak yo jintong na kendo ujintong niya. Pinpinak idiano yung tenat jodin na udin mo niya. But mangyama piro klemo blaze ngapa kanya to ipi nginang po isay-isay ru. No yang ayapi lataw na ublay. Padu priu unroy haparok di benda jang kejingim tidak ada udan yang ublay. Tidak ada udan priu skoto ladan lut jang gege jang kejingim hari klemo blay skoto dangdan kejing kali. Piju tipnya maka tuanut ke jang pi gadan kejing kali yang kepala ada pempat tip ublay dan bala pendak di kejing kali tidak ublay. Maka snowbang gini kibaya kijong try. Bapa boleh kibriu kiawat play. Hari kan dia toy ping kijing shisha bau play uan banwat yang ada magapon ada buah magapop.
Bikin mana ang kitab Genesis ka nang mabalay. Kagapot, umuwada mo ha, kagapot. Kabible ko umuwada mula puri na iladi na ublay. Hey, kabible ko umublay. Ulawan wat, yung kaubriyo. Kailangan mo doon, kag no ublay, kay kodon. Yung ni ubriyo ba wat blay, ba ublay pun ki, yung Philip. Banyarap yung manpoy siya galimti yung ublay. Barok kipriyo hindi ka protay kikwa mo yung iya nga jingkila. Barok kipriyo hindi ka protay kikwa mo yung iya nga jingkila nga jaublay. Himdan bayarap yaki kung naman snoto. Dan bang yaki na jisay pagkilano. Dan di bang impano pagkilano. Nganya tuipi ka jingkila ka basisya kanwan nadapiyo iublay ka jaka ka doonot ka jongpi. Hindi na ka na, Bible kong! Mau Philip ulay alap yung ubriyo, siya pang galimti. Kipayine, gijong try, nagaday mo pini ka dyan pinagwat blay, nganya to ipi, magalimti ka pang boy siya blay, daitang o Jesus Christ. Kambiang magsilag sing, kambiang magsiyimha, halipiyan pang skoto, kapasya po ay pi, hidan na yang kita galimti, kapapilaman po ibiyang siya naman ubriyaw talati, o namlasyo bantot man po ay siya malina na ublay, o jinsuri kakti ka siya maduwayaw kuwan siya madjaro mo doon yung Jesu, uban yung ublay. Katakan ka na yung gospel ka ba? Katakan ka na yung kubog ka ba? Balay ka rin siyang ikam ka la. Noon po, let you say, kipat doon yung Jesu. Balay ka kung sa mga dyan yung kitchat. Noon nang bayarap ni Kiban po ay siyang blay. Kani kaktiin Jesu, kam na yung mga suset ng hapo. O Jesu ang yalap siya kisurok. Di na kadao, pikimana mga Bible, makipriyo, kinyaw-pen yung Jesu kiyang ulit yung palak yung ginampok. Ay mo, yung blay mo, yung palak yung ginampok, maginampok, kinyaw-alit pineng. O Jesu ang tupay po, ay ginampok. Naman mga Bible ko, ang alawan ni kita, gibalachano. Alawan ni kita, ipapang. Kibayede yung try. Lalapis noto mapilabiyang lot agajingim. Donlot pidan yung agkardan. Pidanlot igajing biyang jingim yung agajingim. Lalapidas noto kumasyapo yung pigang kali. Laday ka po. Bayan ka agajing kali. Piniban pandap do. Kumno pasto ng pandap. Sopha. Tip igalanti. Yung Bible ko ang muni. Ngayon pili ka gospel ka yung evangelist. Kailangan ka makatsal, makatubaliw. Anong pagslam, O Jesu la yato ungang balong kadagalinti, bat ka jing sisya, bat ka jing imdi, om don ugawan haut pa. Henday tangdanga. Hallelujah! Galanti ban po ay sublay. Hindi ganyan. Galanti ban po ay sublay. Hindi ganyan na mapahadyapi. Hindi ba magdala sa pinamlasyo na magdalagi pinamla. Kibigyan yung try. Galanti ban po ay sublay. Uday o Jesu. Katakan galing ang gospel. Bagaimana ang Bible ko ang nisang ang pulihan ka kung bagalong. Sabang ang pulihan ng Muslim. Sa Bible ko ang nisang ha. Hindi ko na yanis ka lang na masipaw. Hindi ka na masipaw. Unom to 100 tang baunyo to, bat baunyo penyak, bat baunyo penjati. Way nung to ang Bible, Satan. Higam na mo Satan o isi yun o, hindi iksaw, hindi ikimara, hindi isi ubliw, nuwar ubliw, hindi ba daan yung kaching yung ubliw. Hindi na nga, hindi, ukwaman to, higay, ukwaman to, yung kaching kimen, ukwaman to, yung kaching im, ukwaman to, yung kaching kaching kya, ukwaman to, yung kaching manha yung ubliw. Siyap o Jesu patwayo. Nga ngalawan bakinyo kachingim, bakinyo karhaya karu. Hallelujah! Ngangalawan banay kachingim. Pisitip niya magkachingim ka bublay na ayang pinay niya. Kanstan na po, kan kasoy sa man. Man ba yalap, nga hongi mini.
Bagi ni kisah Gibril Pipek ke badai Ipiang baik Ini kapal siapa Jongki Kedon kecik yakun Bagi Gibril kapal siapa Kedon kecik senjar Bagian tip kaya manja Dia kata Gibril siapa Pipek ke Ipiang lot Ini dalam piadon malwe Hismau tu Ipiang lot niya Udah Yesus ubelong galenti syomblay ukwa banai kita kajingim napo kat kersoi syaba pindan yu Yesus nganya tu epi kam mensim kan hon kat dot kan jingwat jepat kan kemen kam met ka pat tu pi kan dot kan kia kita ada kajingim ka bakin jablay bagi babon ini kiski nganya tu epi ki em ni kajingim ka jing senjon pat ka jing syati kadi hey pitep kam don ka jing scam ka jingim Day haga jingmot jing berkat. Haga bau beri nam syuk panai lajur palat ketma. Haga jingmot jing berkat. Dia kena wah dinilat kirenti. Ban pensko bhai lagi. Ban latang lagi tinggi jing jinjar juga jingmot jing berkat. Mereka bekot ke kita provokong dan kirenti ke imat baik you beriu. Mereka bekot juga ke dia jingjot. Kibi jong try. Skap ha ngan puli sakawai ke dekat di jamin ke kitab sam dalam ke basispa apunyo dekat ke banikong ter skap ayo bektin jong lekau Larau try tei ke yin kibirat lena kibatei ka skap ha larau try tei ke yin sama ke yin ke sen ke mangingisa kedai uslat ke ayong yengit Ria po jangan yin pat dan kalau yin ke bau syaitan buat dan penjat. Ria tahu. Nana kalau yin jangan tay do play. Kat ke begini lenai on the Bible. Ria tahu nana pikwa begini. Yang ke burang ke jong play kalau yin long sen jong pi. Kayin ke keren lu yang kemet ke jong pi. Kayin ke keren lu yang jengim ke jong pi. Nana utrai empat lah bantai yang jengim jong pi. Lenai ke jeng tray sitom. Lenai giwe gilat kinanti. Namatay kang ublay ubalapan penhun cerot yang ayapi ini puligot ya ka kumagalong Larau try tei ke yin kibirat lena kibatei ka larau try sumare kanomba unanga upet lena kabalena mapin kistep bat pek miet kata bat bami kupu ke jing traistom nabakumda upet yotia igibe jamu sama Lenoi not kitchen crazy dom. Lenoi not pano. Nomor belak dan penhun yang ayapi ditang uji su. Balingan duat penyetu ayapi selamanya ke jandit. Nadang abami uso apel ni ke jandit. Ngan keli na pi upang niyo tiang. Hinang tay pustol na nabi. Bami na di keli nangi. Ngatip mangagan nadang abamu tiang ni tiang. Kalau ada mat ini Yesus tiang palat tidak ada kuat dengan ayam dia pi. Ngantip nasgau bagi dia ye, bagi dia jannah dan bagi dia syong. Ngantip ke jor palat ke jile jong syaitan yang ke yen ke sem ke jong pi. Nasgau bagi dia ke jinto no ke jong syaitan yang ke badai ke jong play nak ke yen ke sem ke jong pi. Toblo pelek. Tublo pele banwen ni banam sya yunong tu banrong ang yen jong pi bantu siapa syaban tia kay mangi ile syaban tia ina petngon pa banam dan manu banrong ang yen jong ngi khang bai ke jing khang e baro dei ne ban kalong kam ju ngi kwa mo ni syaitan onong tu syu ega jingiem ke jonga ke jong pi kala dei ka por ke mangi man khang jing khang no yu kunong in khang Jaga bangi ayam kita cingin ke jogi syong Yesus. Pastor him so tu ngadang di. Pastor him so tu ngadang don ke jing sniu. Hey, one shwa syong Yesus ke jing sniu kan salat nabi. Bon Gibril yang pastor aman nak kelas syong sa syakiri Yesus dari di penumla. They don't know the gospel to jong Yohanes kena lang abakatsan. Ngini puli ka na dekat kemasan. Henry buat nyaw pet skap ayu tin sampai kau skap ha kibi ide ke jong trai ngala jangkut ala long ding so wain ba pi kita
Utaw mo yan ni angaban mga hau utaw si sok si buwan na baklem mga pipla le ruem. Klem mga pimla dali ruem. Kualat wan shu Jisu. Kuayo ini jipelat keberapa wan shu Jisu. Maklem u Jisu kena melakukan. Mau ni ubrio ke Bible kau kagak berkatu kacingnya kendo ke jauh pada Philip udah hun hijrut nama baulang nget hau Jisu baulah yo ublay nganget ini kan janit dia ublay berpergi ini kau mau pergi yo Philip baruan menirap ini ke Shlong ke Jopi ya lesi dan napi menang wat blay himpat lap manong ipi ini kemit bau blay uwat dia pi mentah lapi keluar dem panai tino ia kacingnya ke Jopi Song yo ublay nga ubalong kalenti balay pastor u Jisu dang jalan baluan bar Petros lai kendai snap niya puli ladaw Jisu dang slam baluan kibiide lesi dang wat epi Utray letut syapang laga jingkulan kumbadan kibayinyo ga jing letut. hot Henda yu yai syak selembat pi. Ubam damon yu noi nuru ban syak no. Henda yu babarok kin poi syagi jing kelaga bumut. Jindau try wan nom ta kamit matrai pun kini miok balet cerita kalenti kabang boleh rabu baik jaga cengim ke cuma ke pi kabang kekulong yangi bau boleh dam tut baluan malam kuat bau weu wancano kabelen kamdei kabaret baik ipat ba jaga perthai nak bangiam Babalo kipat ba jaga perthai na lagi kela kamut kata kadon kan cakah beneng Wani kan sanit ngamtip ino keren ngamtip balay kita di jimpan kia po jangan panong yang di katong pagkayin ke jampi usay tan ulat tulot ulat tu yang ke jikmen ulat tu yang ke jiklet jikia ulat tu yang ke thon di jampi Bagaimana ka po kibiide ki jong troy raikot ila ka jong ka jingim ban kham no ita ka jong ka jingi ita ka jikang balong troy ka jingim jong ati kani ka jong me yanga manim de troy kani tang me able Syong han syong ngakwa man bu tang kani ka jing kali hapo jong pi hatu kila syam ne yau blay Hanggang taga jingwat belay ka jongpi Kila siyem na em dia kalenti Wala na pimpat siyem ko kipain ka jong troy Kani gamit yang ayapi Kabangin penbet no Ila ka jong ka jingyan Nganya tu ayapi Ngas mo tu kindiang nga kadok-dok jama Bau belay yang ayapi Wala na yang nakani kadok Ublay ula bansay Balay nung laban sa ipin Uli yung siyo, ublay Ngamdan eh, kapagkalpan nga Kaditang away kapagane Nalarani lang at siyang katsingin Ban ay tino, ublay, tanggata Kani ka dyan nito, anong la, mga manpanlaya pi Anong la, mga manpanbuhay pi Long magijuang, nilaban niyan, yung kulay siya daon Halingin la, manpanbuhay, yung mandiom Kalong kumjo, kumda Ngamla man penbuan ni pi, ring ala man syirat ni pi, manong jet yu Jisu, di penyu iya ka burang ka jong ulay. Ini ayo ulay ni ka janmin, bat kabasa ni ka por, IT hi pastor, alay doon ni ka janmin. Ini tuway, ini ayo ulay. Ini yang lang, nilay, pidon ka musurok, nilay. Ini yang lang, masutro ka doon yung narakat jong ulay ni ka chaka. Ini yang lang, Dadadon na pipidon kami inuunog ang sinduay. Dadadon na pipipang ngamtip yanong agkran ni Gachanmir. Dadadon na pipidon ni Gacingpang insomnia. Kamapimju yo tiya yo dampa. Ngamtip yanong agkran. Dadadon na pipidon ni Gacingstom na basyurkay jang ikpo. Kamapimpiang gacing kapot na liat jang ikpo. Jang pikam tray kambasyo. Ngamtip kadon gacing patki jang ublay nga.
Parok bi ini ke janmit layo soi ke tin ke jong play barai lap tu syakri jong trai bari ke janmit ngim kwa ban penkot ini ke jing syakri kum tu khanda ai phi ko ke lat khanda ai phi ko ke kabuk siar ke krautam ha ke jingim jong phi kata kalong ban syemi ke rai ban priang yu jisu ha ke dok non jong phi syak non phi ini ke janmit baram ki rai ha ke jingim jongi maka ega mo pijian ha ke janmit ya ka ega mo pilayo snow ka bayalap no syakri jong try ya ka tahi kan batay siya ega lawe jong pikan don kumno ka chingem bat kumno ka yang ka sang jong pikan long na ka ega janmit masya man kali pikan no na pikan ega janmit piso tuwa pungkut siyam ko jong blay ukreno kentu manong na don kami u jisu na sutuwa baka do jong aga tali na tiap ka na mga apreng jing kendrum kendram juga chingem ka yang ka sam ka pat ka pra na don kami u jisu Dalam pinai ma pinai ke janmit, paling berakti dengan apa ni, ini orang tua ye pi. Kemudian sibuk bak berakti kemudian ku. Dan show orang kam cek tua berakti dengan janmit. Kemudian berkui ke cengem janmit. Dan show kilong kami osno. Dan show orang aku aki orang dia sikit pelam coba, sikit pelam ini kita ba. Nah, aku play ma pinai aku ketiga janmit. Aku akan kau ipi ini ke poruan cikmak iyo bantua ipi. Dan na bring jong pi ki barong ke jengpang ha ke bring ke jeng ring men sim slap ha manela khot jipang ke jengpang ko ke jengpang ha ke bring ke jeng ring men sim khot ti ba wan ba ani darak ti wan kin tuai pi orang lek kup tu shiyeng kami yo jeng tuai ni syakri jo trawan ni ba wan siap sini ku gilok bagi ni wan hang ni ka menyerap dia pi siap ha ngim tan hang ni ban bishar ke jengem jo pi kum no pm ngim perwa ke cingem ke bakum no pm ada kena biar ngaku barang ipi la pindut banwan show jisu ke cingem jo pi ke nom long show kum jo kita ada ke bagi elap hari ke jangan kibapang ha ke met wan nom pendir na pios no ini pirong kap jing duai wan chini dan hang ni banduai ke cingem jo pi ni ke biar pak ni kuat pendiang jisu Aki volunteers pila kan keren ni diberi betul dan juga cakap. Just speak to them. Speak to them. Just pray for them. Begitu. Come on, start praying for people. Come on. Kibiyene kejong try. Tiap ni agari kejong ingat tu ipi. Ikan ini kecing neran benong bao benuan sekmat ke kibri video ilon ini kecing duna jong asap ha ke Bible kong ada pinut ban play play kmat kibri play with skin play yang kerteng jong pin je sebenarnya payo pinat saya benong ali play bangam lek sekmat mendek apor mai pastor ilang khat Jing bin kya kerteng O Jisu Jing bin kya kerteng O Jisu Jing bin kya kerteng O Jisu Kala bin kya Nanadamdam na pipidan kam jing duay. Pidan kami ka jing pelat ka jong blay.
Balay pimuan siya kumat ninyo, banduay pini ka siya mit. Nangat ka doon kapuan ni Jong Balay ni ka siya kaman palat siya pi. Nilay na pidon na kasurok, kam nilay. Tao tamay ya jing in Jong at ra. Tao tamay ya jing in Jong at ra. Tao tamay ya jing in. Tao tamay ya jing in. Tao tamay ya jing in Jong at ra. Tao tamay ya jing in. Tao tamay ya jing in. Tao tamay ya jing in Jong at ra. Tao tamay ya kayin Jong at ra. Tao tamay ya kayin Jong at ra. Tao tamay ya kayin. Tao tamay ya kayin. Tao tamay ya kayin. Tao tamay. Tao tamay ya kayin. Tao tamay ya kayin. Tao tamay ya kayin. Jong at ra. Terang yang ngut yang may oblay hindi ka chamit. Kanrat niya yung ngut yang may kopa, yung kaching tray ka chamit kopa. Wala oblay nga tuway, hindi ka katiin malaylak, hindi ka chamit. Yung mansim mo kut, chamit mo try, manyay pantamaw yung ki. Padon sinkermen, dan kaching like doon. Haga katay na siya ni Jesus. Don kajing kermen, don kajing shy, kerteng mo Jesus, yang ilaan. Oh, don kajing kermen, don kajing shy, kerteng mo Jesus, yang ilaan. Kanini ang biyan, kapag kraw. Tuwar kapag kodor, yung singin, champion ang biyan. Jamit Manadadon na pigi ng kwandan kami kajing duay Nginang doon na nigan sa ka sa Sipor Masutho dan na pigi deng pinapan ng doon na doon kajing neran Kam nilay Miniap Sipor na napikwa pan kendo ingi Pikwa pan duay kajing im na jong pi Ngindan na nigan sa ka Masya pan punway no ini kajing sakri ini kajamit Ay kublay ginang pinyats nong ibang ay kakabusian. Kapingila kanyalak galud ang iligan siya niya.
Masuk dalam dan kejing tray di jomblay. Volunteers. Ini ay mo imi try. So ini dua ini ay mo play. Pani ay mo imi play kan rat ni ay mo imi ko try mari ka jamit. Ni ay mo ikaktian di jomit. Ni ay mo ikajing tray di jomit. Ni ay mo ikajing pelat di jomit. Ni ay mo imi ko try gay baro amlay. Try ngit begini ka sinong. Hindi yung ina, yung kurang ka jomit. Hanggang ka tenga jomit Jesus.